Kesenjuk kirang ba shnong ri bhoi district kalayok ban penthamai no ikinongket kam jangka. Ye kinongket kam la penthamai menta kesngi ka arp khandai trik ulber arjar arpuar ha kejingelang bala penlong ha umsning auditorium hall. Hakaba uba ban buhai makdo ubalong urang ba shnong ka maurong ula syajit kum chairman bat uba penwan board silyang rang ba shnong ka umroi umdo berthi ula syajit kum general secretary. Doang ni kesini ke arpundai tarik berai march arajar arpuar ni sengoban penbena sabaro ki warok langsung senong jongga dong riboi kamtam ya ki pararang ba senong bangi ladap anjiet man pentamai ya ki nok kam menta kesini ya ke ba ladap anjiet menta kesini ya ki chairman secretary ki vice chairman assistant secretary but ki advisor Raya ki we post ni senang je pat kamadian. Ya bam tasni ya chairman ni lapan kamti ai ba ban buhai makdo. Olong chairman jong senjuk pirang ba senong ribhoi. Nang ta secretary la je di ba PB seliang. Nang ta ya advisor la je di ba NL lifelong. Nang ta ba W sampliang. Nangka finance secretary legit di ba CDCM nangka assistant secretary legit di ba Ronald Khongjo pada ba Albus Wardiri nangka vice chairman legit di ba Pilar Tuso buat di Marius Dirwa ini di post ki ba ni legit pentemai mentagasni nadu menta kesini kani komiti pertama kan sedang menerekam alor kebun kimat bat ki isu ke ba nengkong ke bang isno ban berpau yang jing snongu nam ta binong kit kam di borem kam tam yo ba roki sela kumu chairman borem isnongu nam ta ke jingelam jungi nadu arjar khatsan hadu munta along ku ban news nam na ke jingelam jungi kalong bian baik ya jerinti bat nagalyang jungi ke komiti ke bodi ke batmai ro min budien ke ke bai ba roki kla ilayalam min budien mat baik ya keno ki kam ki bai ilayalam sama bat bidang don giwe pat isu ki ba mangiru min session mani kran ya ka sunjuk ke batmai